पाउजदे युमपुम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी हंदकी असेंबली मिखलदा एनपीपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना मणिपुरदा एनपीपी की ओइबा अनुपा लेंगाक अमा लाकलागनी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मथंग सही 2022 की अंगनबा सरुकता पांगथोकनी हाइना पानरिबा मणिपुर के असेंबली इलेक्शन असिदा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ना मणिपुर के केंद्र निफुदा मिरेप थादोक्तना मिखल थेंगनागनी मिखल असिदा एनपीपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना मणिपुरदा एनपीपी की ओइबा अनुपा लेंगाक अमा सुंगसोय छोयदना लाकलागनी एनपीपी ना लंबी थोंग सेमकटबा अफबा एजुकेशन लेहनबा अफबा अना लाइंगसंग लेहनबदा पांदम थंगदुना मिखल थेंगनागनी हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ना फोंदोखरे वाफम सिंगराक नोंथिल हाइरोक पार्ट 1 उमंगलाई कोंदा पांगथोकी हाइरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा एनपीपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइना बोथोकलिपा एन डिटेन सिंह ओकबगी थरमदा आथोइबा मिथुंगलन की वारोल पिरदना फोंदोकीबने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना मखाताना फोंदोकीबदि विलेज अमा सोसाइटी अमा चौखटपगी थाकदा पुखत के हारबदी एनपीपी की पांदमसी मथौताई थबक तौगनी हाइदुना मियामदा पंगाइता हाइबदु नते मरुवैबदि थबकोइना पांगथोकपा अदुने पार्टी खुदिमक मियाम की थबक तौगनी हाइबा ngaktani अदुबा थबक ओइनदे पांगथोकपा ngamde एनपीपी ना तौगनी हाइदोखिबा थबक खुदिमक ngamnanaba होनगने एजुकेशन सेक्टर द मियंग थमदुना अफबा मैकेदा पुरकनबा होनगनी हौजिकसो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अदु लाक्लिबा असिसु थबकता ऑनथोकपा फावबा ngamdri हाइके मानहाई एनपीपी सु नेशनल पार्टी अमनि लाकदुरबा 2022 की मिखल असिदा थेंगनागदौरिबा असि बीजेपी का कांग्रेस का मियामना उनाई एनपीपी असि मियामना मसिंग थानादे एनपीपी की ओनदी मसिनासु हेना फै बीजेपी अमदि कांग्रेस फुनरिङै लाउनरिङ मनुंगदा एनपीपी की माय पाकना कागदबा कैंडिडेट खनोपा लोइरे एनपीपी की दी अनौबा ngaktani हौजु फावबदा सोइदना काबा याबा एनपीपी की कैंडिडेट निफुदि सुरे आतोप पाउ अमदना मणिपुर लेकांगना थबकदगी पोथारबा पेंशनर सिंह के फंगफम थोकपा सनपम पीबा ngamdana लेरे मणिपुर लेका की कर्मचारी ओइना थबक तौरमबदगी थबकदगी पोथाबगी मतम सुदुना 2022 पेंशन फंगलबा मियोग्या की फंगफम थोकपा पेंशन की सनपम हौजिक फावबा मणिपुर लेकांगना पिथोक्तन लेबदगी पेंशनर कया यामना चावना अवाबा मेयुकनदुना लेरे पाउसे असिना फंगबा पाउगी मतुंगेनादि 2021 दा थबकदगी पोथारबा पेंशनर सिंह के ओइना मखोइके फंगफम थोकपा पेंशन की सनपम चिंगदु 2021 की अगस्त था फाउबगी मनुंगदा मारी लेनेबा पेंशन सेल ऑफिस दा सबमिट तौदुना मखोइकी फंगफम थोकपा पेंशन की सनपम सिंह मयक सेना खंगदोपगी थबक हौजुक पंगलोय लोइरे हौजुक फाउदा पेंशनर सिंह की फंगफम थोकपा पेंशन की सेना सि पिननबा होनबदा लुपा करोड़ के सटिंग तौगदौरी अदुबो मणिपुर लेखा की सनगौदा सेल लेतबदगी पेंशनर सिंह की फंगफम थोकपा सेनफम बसि पिदन लेबनी आइरे जाइथवी लोकुल की लौफम लौबिदि सिनौ लेंगाना लौफम कल्लु फेडरेशन ऑफ आर्मी जाइथवी लोकुल द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबगी लेंगाना लौसिन किबा लम सानानबगी लेंगाना लौसिन किबा लम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सात्रपनि लौमी सिंग लौफम अदु सिनफम तोगे याइथवी लोकुल की लौमी सिंग मफम अस्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागनी आबगी लौमी सिंगे पुक्साक पुथोकम मोरिबा लौबुकपो लेंगाकता सिनखिबनी आना फेडरेशन ऑफ आर्मी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी डॉक्टर लाइसेंबा मंगाना प्रेस तादोरपा चेरोलमना आइरे चेरोलसना हाइक असि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असि इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना काउडुक सानरबगी थबक पाइगतख्रे मासिदा मरम ओइदुना याइथवी लोकुल की लौमी केना मणिपुर लेंगाकता लौफम असी सिनबियु हाइना तकनदुना लाखिबने अदोब मियोय खराना लौफम असिदा मेगा फूड पार्क साननब होनरपा असि लौमी सिंग मयोक्तने मणिपुर लेंगाकता मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ फैटी लैंड एंड वेस्टलैंड एक्ट 2014 सेमदुना लौफम कनदब मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मियम मखादा अकनबा थबक लौखलप मियामना ओरे मासिदा कनागुम खराना थौइना लौबुक मंगनबगी थबक तरुपा असिदा चीफ मिनिस्टर की मियंग संगफम थौगे आइरे अरीब मतम की ओइगनि सिंगनबा अशोक बोम अमा मोरेदा फंगले मोरे बॉर्डर टाउन दा लेरिबा सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी कॉम्प्लेक्स मनुंग चौकीदार की क्वार्टर मनिंग लेबा ओगमकोन की मखादा अरीब मतम की ओइगनि हन सिंगनबा अशोक बोम अमा घरांग नुबिदांग थेंगनारे आरे बोम ओइगनि हन सिंगनबा पोसगदु लेरंबा थेंगनबदगी एसआईबी की चौकीदार मोरे पुलिस स्टेशन दा पाउ पिके खुदक मोरे पुलिस स्टेशन की कांगबु लाक्तुनि यंगजनके लोइनन मफम अदुदमी अमदा संगन के मोरे पुलिस स्टेशन मखाता मणिपुर पुलिस की बॉम्ब एक्सपर्ट कांगबुदा पाउ पीखरे अदुबो ngasi numinang waram phawbuda bomb expert ki kangbu lakpagi pawdi press na phangba ngamkide makha tarakpa atopa paw amadana congress dagi BJP da Yaokhre Indian National Congress INC youth ki media panelist oina thok puramba mayanglambam Suresh Kumar Singh congress thaduk tu ngasi BJP da Yaokhre Suresh na BJP da yarokpada BJP Manipur Pradesh ki president Sarda Devina magi kada Suresh bu BJP ki tambal yekpa lengan pijan pidana BJ YM की लीडर सिंह जाउना अराउ टाइम ओखरे मरगसिद ABPC voter opinion poll लागादोरिबा 2022 की मिखलदा मणिपुरदा BJP ना माय पाकने
BJP na sit kontra Congress na sit kun mga NPF na nipan pawa panglabayay. AVVC border gi khwaidagi nauna tawkhiba sarbe gi matungina lakador ba kumja lishingari konithoi gi angan ba sarukta pangthoklaba yana leiriba assembly election da Manipur jaun Uttar Pradesh Goa amadi Uttarakhand da BJP na mai pakane aina utkre pawasina hai opponent poll asikin matungina Manipur gi oina BJP amadi Congress ki marakta akan ba lamba oina yamna tight oiba contest ama tawduna BJP na sit humpogi manungta sit kuntaruk tagi kontra pawa phanglaba yai Congress ne sit kun mathoi ki kun manga pawa phanglaba yai aina ulle amadi NVF na sit mari dagi nipan pawa phanglaba yai aire panbaja pati kumja lising ani taraga tarit ki assembly election da Manipur ki oina sit humpogi manungta Congress na sit kun nipan phangke amadi BJP na sit kun mathoi phangke loina naga People's Front amadi National People's Party na sit mari phangnake set homna independent amadi atopa party sin mai paki adobo BJP na atopa party sin pundu na lengak siam ki bane amrom da Uttar Pradesh ki wona set ni samri sukna hong ki manung da jogi aditya nar na lusing ba BJP na set chani ni fuga mathoi de ki chani ni fuga mapan phawo phangdun apan ba set ki cha da 41.3 phangla bayai Akhilesh Yatham na lusing ba Samajwadi Party na cha da kunthra ga ni thoi phangla bayai Bahujan Samaj Party na cha da taraga mga Congress na cha da taruga made atopa sing na cha da taruk phangla bayai aire Goa gi wena set ni food lai bagi manung da BJP na set kun mari dai ko nipan phawba phangla bayai Congress na set amada gi manga phawba AP na set hom da gi taret amade atopa sing na mari da gi nipan phawba phangla bayai aire masya pun ba set ki manung da BJP na cha da kunthra ga nipan AP gi cha da kulum doi atopa sing na cha da kun mathoi ne loina na Uttarakhand gi wena set homodra gi manung da BJP na set ni fuga ni thoi da gi yankai ga taruk phawba phangla bayai aire Congress na set kun mathoi dai kun manga phawba amadi AP na set mari phawba phangla bayai aire Ningsing bajai kumja lising ani taraga tarit ki assembly election da Uttarakhand ki wena set humputra ki manung da BJP na set jangkai ga tarit phangbangam ki amade Congress na set taraga mathoi khak phangke bane potbam phambi amada jali note pisil laga sel pot lobi khre LMG tabada yamna tamoi chokpa amadi nuai tabat thodo kam boina tha asigi sajat tarit ki nongtel pung mari rom taba matam da sajat tarit ki nongtel pung mari dagi na tarit rom taba phawbagi manung da Imphal gi Dingku road ta potbam phambi nopi amadagi lupa sang manga satpi jali no tha duna pot pu ki bagal loina sel loina lupa chamri amuk handoga laga pobi khre tabadagi LMG na popam phambi adu thiraga sel gi mateng pangkhre aire like minded group LMG gi serola sin hai awa bataraban pi adu ki maming sarungbam anau kawe mangma puroi ba kaina khre anau hausik masa hum thakna ba khona bda awa ba kaya mai unare magi popam dam yo emna lupa samanga satpi jali no dam pi raga mairel lupa chama gi leike Ano bolo pacamri han ki thodo osiki pau social media la thengna badigi LMJ Manipur gi secretary Sorokhaibom Ajit amadi publicity secretary Rakesh Naurem na chatra khudaki oipa tengbang wena lupali sing ama tengbang wena lupali sing ama tengbang dra papam phambi napi asigi awa pada mateng pangke bani aire makatarak pa atopa pau amadana miyoy amatan lam ekar ani dagi hena kansin be yade Himanta Biswa Sharma Land policy ki matungina kanagumba miyoy amatan lam ekar ani dagi hena kansin be yade aina Assam ki minister Himanta Biswa Sharma na Darang district ki Daruhuti da Assam government na paikaliba lampak thok sok topi ki drive kamari laina da phongdokre pawasina hai lambi pak thok sok topi ki drive patagi matang de Himanta Biswa Sharma na phongdoki beda imung lising aman lam ekar lising humbodra tarit kansin be yaroi government na state asida project ki paikana da basem sari aike village grazing reserve BGR Professional Grazing Reserve PGR ki lamsing da aran bumong da saksilak pamati forestry manung da lam khopsilak labadi lenga kasina tangthok bai basi masana tabani aike sarmana makhata na hai karigumba lenga ki lamda aran bumong da lam khopsilak labadi local Assamese ki lam phawba tangthok pada yauri bani aike thabagasi paikat pada community amagi yenglaga politics tawba leite amadi communalize tawba ki wafam leite aire aroibada content asigi mar oiba pau khara asiba pau dam jariba Manipur Local News YouTube channel amati Facebook page asidaki yengwiri panam pathaga sari channel asana tumda kanarabadi subscribe tobi division subscribe tobi rumloinana like and share tobi sukabi kono pramakpo amukhana thaga sari